Kama utoria senator aregire gufuata watho niki atwite ta county assembly niki atwire uhoro wa memorial nigetha tuthuthurie itumiria augaga cia kuhagura governor tondu niguo standing orders ciroiga aratwariria kuhitukira social media ni tondu wake Kamau ka mam MC wa Kihingo. MC wa Kihingo ne kitwega muno ni kuria kiuria kiu na ingi niguo matinda magikiuga but maundu magiuka uria wothe mathiite magigakinya gwa desk-ini magiuka makinyite ku mbere na ni mandikirwo nginya marwa ni the War Memorial Management of course marwa magitwaro to the committee ya health but if they didn't do anything matiru mekire maje support governor ugukiingetwo ni kweka atia matia condemnire even a day yore yagiko kire giothe gikikire kuruta andu aitu uria woni marutwo tondu ikiri social media in the public domain uria marutirwo ukiona andu marutagwo nginya machine na ki but that county assembly irio hau koguo ungethire kuri acio marindu mangeguteithirie it is itago to dress ki ndikwenda kuga muno ya kogo David ya ni mwanyita ya kogo David agiteithia na ni mekwendureke ndimwire Wanjiku agitucagura agicagura the kiria itago the MCAs the county assembly achaguri andu atandatu acaguraga niguo andu acio othe marute wira na mundu arute wake na Wanjiku hote guteithika rwa kone ruhonge rugima ruria rurari line ya mbere ya gwika oversight ati ni mathie the same rukiuga ni manyitana na mundu magi uko makirora. It is a very very unfortunate kwe Wanjiku na ni njui wega ati na ndoni nginya kanya mukarathiruka kamarara it become very famous tondu andu othe ni MCAs ni mararetire down Wanjiku na dingi conoka ngiuga uguo ni maretete down MCAs na ni njui na andu aitu ni moi magicagura ringi makarwa muno who is MCA Marira MCA na senator adoigana those are the most important people in the county as in the county area government. Adona Ikuru ni mwakeigua kuma kuri senator wanyu Tabitha Kiroche ati MCAs anyu nio mamuretete down. Yes, nio maramureti down. Uguo ni kuga MCAs ni tamathire toro na thirikari ni maguthirwo gudiada ya honu gudiada na ni daya otu ona ni daya otu matira mainuka wodi yothe athuritwo ndahota gukinukiria ki ndahota kuinukiria andu aria ngino yake tu koguo ngwicia ni magie kwita kamucamanio na mone ati wira ona moi na makioya Bible uguo makio ni mekuruta the be answerable. Mheshimiwa Senator ndendo theri hau wega tondu uyu ni horo munene ni big news sinende to kuigwa cikikuotwo kundu kuingi waiga ati MCAs ana Ikuru ni mahurirwo gudiada ni county government ni thirikari magirwo kwa makenya fara ni ya mahuririe. Yes na riu ri ndimeraga wega ati governor ga survive no makainuka othe then career ciao gone mundu athia agicagia kiariria andu makamura uyu ri atwendirie bururi kinda. Yes koguo ni mekondo marore meite kamucamanio na nginya andu Wanjiku ni mugi riu tu Wanjiku wari wa tene riu ni mugi ni aramenya ndathiaga MCA witagwo Ng'ania wa Ng'ania athia ka make sure ati mbeca ni ciarogotwo uria ciagiriire mbeca ni cioka kuma gwi senator ni ari mbeca guku na ni ndagairwo mbeca iria ciagire ndathi ku develop the ward riu koguo kwaga dawa wodi yake kwaga fara wodi yake riu na mutikoria governor uria MCA no tumite kwaga mafara fara